Kanya Youth Council HYC West Khasiels District Menta Kasi Kelawan Kendo Ikakong Amperining Do Kabadai Kementri Kakot Kakia Ban Penpau Holor Kajing Duna Kikam Penrai Kakot Kakia Hapo West Khasiels District Haka Jingkran Bauba Lom Lang Khas Imli Ubadai Present ke HYC West Khasiels Long Ba Ka District Ladan Menta Lakumba Sau Pendrius Nem Tam Hendai Ladangi Pai Karoi Keparpat Kadang Duna Kam Tam Kabadai Kakot Kakia Nakaliang ke HYC kala judawai kanina du ustam arja ka nyau bat ha ka ba kilayat kejat na nang stan shalong hadu prap khanda kilometer na ka benta kijing duna ha West Khasiels the hakani kapor bomta khat khandai tarik bunai jun arja lai nakaliang jungi ke HYC West Khasiels District wilayah kenduk ya i Dr. Amperin Lingdo deng Health Minister namta ki jingdon kam kabik kabiang jong ki pai pai jong West Khasiels District nakaliang jongi kaseng hoi laringi pai ke district ke district kepala rim tam nadu aku patrik oktober khat khandai spa nyu pendru kepala seng kepala penong ya ke district ke jongi ke bangila kenjo menta sau pendru senem tam rei laringi pai ya ke roi kepal ya ke jing tam ya ka kwat ka khia kadang duna sibune kumta nakaliang ke jongi kumba penken mau ke HYC kalau dawa ya gini nadu kasnam arja khatnyo ke bangilayat kejat nadu nano sen hadu shalong sai bubun no play pi ken mau kata hadu prap nai kilometer ngilai kiyat kejat nam tai juna ya ke West Khasiels District kumta kan kapor ke benta ke baningkong ke bangiwan kolong ke jingken rei ke ki bapang khlai hapo ke West Khasiels District kolong lapalat ki hajar ngut di breu rei ngi padon ya ke dialysis center di kumta ngiwan hani berkerpat ya ke sarkar lengba i doktor ba kade bandon no kadai center kamar ngiui ki produk rasnam ke jongi ki hapwan hadu asilong manwan lek dialysis hadu sansin rusin sibnai kajing cengai don ki pala mi palat namo nariang do batna ramprai de lolong ke basis pak 1 kilometer rei ki yat bet hadu ta kasikani kade ka away nap deng ki benta ke bas ngiui bagi studio ya kani benta kajing lut san ki produk rasnam jongi kumta ngi kepat i bantu no dialysis kumta nagaliang jongi lagi dular ben simpia nanta sakawai ke benta ke paar kum kini ki menai ki beladep riau beladep kajing ya senam hapo West Khasiels District kajing mi khubor kajing syara no ya kitiar naga MCH ranika maternity child hospital na nong stain sama kurwan jenagaliang jongi ngiwan ban jing saya kani benta nagaliang jongi gila wan ru hang ni tang wata rei ya kani ke MCH hanong stain la deptrei nadu arja khatra rei hadu menta syam lala ban penulong ban plino ya kani benta tinag liang doktor ilong doktor prin ilong ba inang ra ya kitiar nomor ba kim padon ni giman pawar kim parla sanction ni giman pawar ginang ra sya makurwat nomor ladon kam hari nak liang jongi kaseng ngir pat ya i ban de ban ai bijli no kitiar ke ra bat kumju ru nak liang jongi ngir pat ya i ban de ban prino ya ke MCH ke badon hapo nostoin kumta ka ban long ka jing ke khu ya ki long kumi ber khna kumta nak liang jongi ila kulat ba khnang ban ge sai kini ke baro ki bangi dawa inwan ban yu kejat haka atdu tarik jong ni benai pementa arja apply inwan hanostoin ban yakren ban pek ya ki baro ki jingduna ke ban ngi kum keseng ngila dawa nanta susu nak liang ki phai saka civil hospital nostoin tumba ngilaong ke district ke sapun rusnem hendai ngip sekon lapadon kita ki babit babiang dikum tan nagaliang jongi lawan terpan ke jingduna ki nurse ki jingduna ki doktor spesialis ke jingduna ki staff lakum ju ki we ke jing bomdon ICU kat ka civil hospital nosen kamdon ka ICU teng ki bapang ke sistem ki yapno hamairang ki yapno kenci marba bomdon ICU hapha no silom kum tan nagaliang jongi ngila ke padi ban bu no ICU ila tular ban simpia ya kene ke jing dawa ke jongi tengi na phai hariang do civil hospital ru badan supli hakni ki asnam laisnam kalau ada kadon sipun gejung dunang la pada iru yang ba instruction kia ya kena kebentak larangi phai ya ke PSC hapo jong West Khasiels District rai ya jing syalek siliang mat ke jongi
Barangi pai ha is Kasihil district, ha west but ha is Jatia, barangi pai sha is but not but west Garo Hill district, ki haki PSC ki dan arti ki sanction post MBBS M and HO. Hendai hapo jangka west Kasihil dan tangwei bu doktor lane bu MBBS M HO. Tikum tan nakaliang kejungi ke pada i bai de dan pura ki staff nurse but ki doktor arngut haman ke PSC ya kanir nakaliang kejungi la simkhia. Sakawai kebentar nakaliang jungi kum kaseng namang ni wara sibun bimak nam taga dongkat han nam taga nongken jang PSC ka la syakri kum ka sub sentar lajan 10,000 tam ki bro tikum ta la ngi hakini ki benai beladep haka khatlai trik kala lengkot arja apply lengba i XMRI ba max 9% nakaliang jungi ila pli monong rim ban penkil keran no sya ka PSC ya kani ka sub sentar hanong kenjang de kumta nakaliang ka jungi kum kaseng hadin pangila budin la san penai umpat ai ka wok dal ban trei umpat ai kinuk nu umpat sanction ya ki manpower de nakaliang jungi ka ba wat monong rim la pli ha tu ka sengiru ki dekat ka jungi la le junga ba mudon syu monong rim de ngimtik udan sanu rei nakaliang jungi ko ba ka kam kan yai pe baki ki ba ngidawan nakaliang kaseng ki de ban urlong ba nakaliang jungi du ya kini la syum kya nanta sa lai tadi ki primary ka CSC kata kadai ka ramprai nomor kala jengai pelat hadun nosoin ka moe bat kanong lang bagi de ban pin kiu no kedan no naka CSC naka PSC ka CSC kita kadai ki bentar ke khadu gila dawa badai ban penkiu kerdan no kum gejing yai ko por gejing do bun briu de ban penkiu kerdan no saka PSC yagi sub sentar kata kadai kawe de malangkuna baar kadai kersai kebalai kadai umdang kebasau kadai century kebasan kadai umyap ban penkiu kerdan no nak sub sentar saka PSC tindak liang jong i doktor isongu sibun i ila sngap ya gejing kerpat